जुवारी पुलाचे पियर P4 आणि P5 वेरो गेल्यात काय कितें असो लोकांच्या वतीन काँग्रेसीन मुखेलमंत्र्याक प्रश्न केला. तशेंच ह्या वेरा संदर्भात मुखेलमंत्र्यान ह्या पुलाची सुरक्षा कितें घेतल्या हाचेर जनतेक जाप दिवची म्हण मागणी काँग्रेसीन सरकाराक केल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगेज. मुख्यमंत्र्याच्या आणि कोणाकडल्यान सोडून फक्त मुख्यमंत्र्याकडल्यान की हो ब्रिज इज टोटली सेफ for the people to use, and that it develops no crack or it develops no problem to pier P4 and P5. H clear statement, and that also they should owe the responsibility in the event of any eventualities. आम्ही मागता की काय जावची न्ही, पण हितून आमकां कांय पॉलिटिक्स करपाक सोदना, पण गोयचे जनतेचे सेफ्टी इज प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर अस. इफ इट इज सेफ, just declare it safe. If you have any doubts, if there are technical reports which suggest that there are some issues, please come open and let the people of Goa know. If there are any things, please take precautionary actions. We will definitely support you in this time. But don't take the lives of thousands of people at risk. Don't put their life at risk. So, त्याचबरोबर, in case there is any problem that might occur, God sake, should not occur, whether the disaster management is in place, and I am talking disaster management is just not JCP and firefighting and other life saving, whether pontoon belly bridge, because if it is happens anything, then there should be total problem. Samgit North and Goa and South Goa, total problem आहे. So ह्या संदर्भात जी तयारी किती आसा हेही तुम्ही मातशें स्पष्ट केल्यात. सो हांव सरकाराक खास करून मुख्यमंत्र्याक कडेन मागणी करता की त्यांनी ह्या पुला संदर्भात खास करून पियर PIER, पियर नंबर P4 and पियर नंबर P5 हाका क्रॅक्स डेव्हलप जाल्याक काय म्हणून गोवा प्रदेश काँग्रेस पार्टी लोकांच्या वतीन आणि लोकांच्या सेफ्टीच्या वतीन खास करून मुख्यमंत्र्याकडेन आम्ही मागणी करतात की पियर P4 and पियर P5 the chief minister has to come clear that this both piers has developed no problem and they are safe. There are no cracks and these cracks are not widening. आणि हो पूल लोकांक यूज करपाक सामको सेफ आसा. आणि ह्या पुलाच्या संदर्भात कितें जालें जाल्यार तेची जबाबदारी मुख्यमंत्री त्यान मनोहर पर्रीकर तेजी स्वीकार करता. हेजे स्पष्टीकरण आम्ही मुख्यमंत्र्याकडल्यान मागतात.